Yes, reka nizere ko mumeze neza bakunzi ba Ruka Empire News. Ndabasuje kandi bahaye ikaze muri aya masaha, bahaye ikaze mwe muri mu bice bitandukanye. Mbaye ikaze mwe muri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Mwese ndabasuhuje. Tuje muri gica munsi kubageza amakuru agezweho hano mu Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane anga Uvira, Bukavu ndetse yereka kandi no teritwari ya Walikale, aho rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane ahanga muri urugamba, ariko tukavuga ngo twebwe tuba duhari kuje kugira ngo tubagezeho amakuru yuko ibintu bihagaze muri rusange kuri amakuru y'igicamunsi. Hanyuma rero amwe makuru y'ingenzi tugiye kwibandaho, amakuru y'ubusesenguzi tugiye kurebera hamwe rero inama y'igitaraganya yabaye imyanzuro yayo, aho rero tumaze kumenya neza uburyo ki birangiye igihugu cy'u Burundi kibwiye abasuda bacyo cyangwa se abasirikare bacyo ngo nibave muri Kongo cyangwa se babe baretse babe bavuye mu mujyi wa Uvira. Byose tugiye kugera tubigarukaho tubisasanure neza, ariko kandi turagaruka kandi makuru atubwira ko ibintu byamaze kuba ibindi General Masunzo ubu tuvugana yamaze gukandagira Bujumbura ndetse na Uvira, of course urumvikana niki kimuzanye. Byose turaza kugenda tubirebera hamwe muri rusange. Hanyuma kandi indi nama ikomeye cyane iri kubera Ikisangani ni nama karundura karabutaka. Iyo nama iri gupanga iki, iri kugamba iki, byose turaza kugenda tubimenya muri rusange. Turagaruka Uvira rero aho iri kubera urugamba ruhagaze gute muri ikano okanya. Turava rero mu byukuri kandi tugaruke ahangaha Nyangezi urugamba rwabaye amagasa pe. Urugamba rwabaye amagasa. Icyo musabwa nta kindi mubane natwe muri amakuru kugira ngo turusheho kugenda tumenya byinshi bigiye bitandukanye. Bahaye ikaze. Amakuru munyemerere nyahere mu gihugu cy'u Burundi hashize iminsi mike cyane umutwe nyeshyamba M23 ukoze oya umutwe hamaze iminsi mubabarire General Neva umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse afatanyije na Premier Niyongabo n'abandi ba generali bakoze inama mwaraye babwiye, ariko mukanya nibwo bashije kumenya ibyavuye muri iyo nama. Ese nibiki ibintu byavuye muri iyo nama? Mwabantu mwe ntago ari ibintu bisanzwe, kuko ibintu tuvugana amakuru yavuye muri iyo nama na amakuru atari meza ku ruhande rwa FDNB, ariko nkaba navuga ko ari amakuru meza ku ruhande rwa M23. Twebwe twumvaga ko ariko ndetse ko byanajyanye amakuru ahari, reka turibijyanishe duhita tunafatiraho muraza kumva ari ibyo byanyabyo. Amakuru ahari aravuga ko nyuma yo kubona ibiri kuba ndetse no gutera icyumvirizo bakumva ko umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi ashobora gutera umugongo mugenzi we Neva Ndayishimiye, mu nama banzuye ko abasirikare b'inkingi za mwamba b'ingabo z'u Burundi babandi b'indani babahamagaje bava mu birindiro bari barimo muri Uvira basa nk'abakora repri, ariko amakuru akavuga ko bano basirikare bavuyemo mu ibanga rikomeye. Ubwo nyine ndarimenye ibanga, ubwo ibanga ndishyize hanze, ubwo ntago rikiri ibanga. Amakuru mfite nuko bagiye bavamo, ndagira ngo ngiye kubibasobanurira neza mu buryo neza cyane. Kwanza bazo umenye ngo bahamagaje ingabo z'inkingi zabo za mwamba zigiye gukora iki kuki bazihamagaje. Kabanze no kumaza banza wumva impamvu rero bahamagaje izi ngabo hano muri Uvira bazikuramo. Abagabo bakoze inama baganira ku bintu bibiri by'ingenzi, bahita banayifatira umwanzuro. Barareba baravuga ati uyu mugabo iduha muri Katari, ikigaragara cyo aho Trump yamaze gutera agatebe biraza kurangira bike uko byagenda kose, baraza kudusiga mu kangaratete badusiga mu mazi abira. Mu kudusiga mu mazi abira nta kindi kirubuze kubaho. Umugabo mu gihe Trump yaba ayemeje neza akabisinya ko M23 ibyiri gusaba ibihabwa, twebwe turaza gusigara mu kangaratete mu mazi abira, tunisange ingabo zacu zifate mujyi wa Uvira, tunisange Bujumbura turebye nabi ivemo. Habaye ikirero nk'abagabo b'abahanga nk'abaryi b'imbuto bashize hamwe. Ubundi iyo bitaraba ubumva ari ibintu bisanzwe, nko ku Tshisekedi yaramaze iminsi akora amabara yumva yikomanga mu gatuza, ariko uryo rugamba iyo rutarakwegera my friend, urugamba rutarakwegera. Amakuru ahari nubwo baba batashyize mu bikorwa cyangwa se ari ibyo batangaje, ari ibyatangajwe, nuko bafashe umwanzuro baravuga ati Tshisekedi ashobora gusinya n'amasezerano y'iduha muri Katari
yo kuba M23 yayobora Nord Kivu na Sud Kivu ikabihuza bikaba igihugu kimwe cya leta ya Kivu yigenga ikakiyobora imyaka 8 ibice byose urumva ni bya M23 no guhita babitwirukanamo Kisekedi agahita afata ingabo ze za FARDC agahita zitwara zisubiza ikinshasa izindi zigasubira mu mabata agomba mu mabata zigomba kubamo ntibirangirira aho ngaho ntibirangiriraho bigakomeza twebwe ingabo zacu za FDNB zimwe zikaba zafatwa mbiri izindi zikicwa ndetse n'igihugu na Bujumbura yacu kwareba nabi igafatwa mu buryo mwe cyangwa ubundi umugabo nta kindi yakoze yahise avuga ati imbare ibyo niba uko bimeze twakora iki niki twakora mu gihe ingi byabaye gutyo niko gufata umwanzuro avuga ati rero ufata ihene ayifata igihebeba ntaga ayifata ikiziritse ayifata igihebeba kuko ngo yitagihebeba ibintu babyamaze kwanga bafata umwanzuro wo kuvuga ngo rero bafashe ingabo zabo inkingi za mwamba ngo bakoze ikosa murabyibuka ko bakoze ikosa rikomeye cyane ubwo batakazaga ingabo mu bice bya za Rubaya ndetse na Ngungu bari abakomando bari bavuye muri Somalia ari Shabab bahushije 640 mbibutse neza ko zose M23 yazibagiye Ingungu M23 barwana Ingungu murabyibuka ubwo M23 yihinduraga ikambara imyenda y'ingabo z'u Burundi ikabinjirana bakajya bagira ngo n'umurundi cyangwa se n'umusirikare mugenzi we bahagararanye kumbe no M23 bagezemo murabyibuka ubwo ifirimbi yavugaga ibyababayeho bakubitaguye inshinge bakubitagurwa amaserenge utuyuyuzo n'ibiki bucya mu gitondo basanga imirambi irenga 500 iryamye hasi y'ingabo z'u Burundi zari zangabo ziturutse muri Somalia rero amakuru mfite bavuga ngo kugira ngo twongereze utakaze gutya nkuko turi kubibona mubyibuka neza Kongo yari yazirutse itangaza ati twamaze kumenya amakuru yuko umutwenge cyangwa M23 watwinjiranyemo mubyibuka neza ati twamaze kumenya ko umutwenge cyangwa watwinjiranyemo ati wageze uri kuza gufata umujyi wa Uvira wanahageze ibyo byose rero ntago suko neva tababyumva aba yabibonye kandi leta yamaze gutangaza ko M23 igiye gufata umujyi wa Uvira ndetse bari kwinjira bajya mu muhanda bajya kufata umugabo nta kindi yakoze rero yavuze ati ni munzanira ingabo zanjye ndokore byibuze kuko nimba kugira mu byumve neza nukuri Burundi ubutakaje ingabo nyinshi pe muri runo rugamba rero yahise akora nta kindi yakoze yafashe ingabo ze nyinshi z'u Burundi aravuga ati muze arazihamagara bamwe rero bari kuri front line mu mabatari yanagiye atandukanye abari mu birindiro bigiye bitandukanye yahise abahamagaza mu kubahamagaza rero nta kindi cyabaye bahamagaje inkingi za mwamba abasirikare bakomakomeye barangaje barungika imbonera kure nizo zagiye gusimbura abasirikare bari kuri front line hanyuma reka mbande mbwira bari kuri front line mwibwiraga ko mutegereje ngo ba boss ngo bagiye ngo mu nama ngo baragaruka ngo abasirikare bakuru ngo bahamagajwe ngo bagiye ngo guhabwa amabwiriza adasanzwe ku rugamba kuko ngo nicyo babashukishije ntabo muri buza kubona kabisa bababwiye ngo abasirikare babonye abasirikare bakoze repri bagendeye icyarimwe ari benshi barababeshya ku byombo byabo bababwira ko ngo bagiye guhabwa amabwiriza n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi nago bagaruka ngo abagabo bategereje baraheba n'ubu ngo ntabo barabona ahubwo ngo bari kujya babona ngo hamwe hari abasirikare bakomeye bakuru ngo bari kuhajyana ngimbonera kure nyine abadashoboye urugamba ibintu nk'ibyo rero ubutuvugana igihugu cy'u Burundi cyo kiye kugerageza gucikisha abasirikare bacyo bakomeye bari Uvira kuko bazi ko igihe cya Uvira cyageze cyarangiye bazi ko Uvira ibya Uvira byarangiye ayo niyo makuru ahari pe ayo niyo makuru ahari gatanu kuri kagenzi kawe bazi ko igihe cya Uvira cyarangiye umugabo nta kindi bakoze rero bahamagaje ingabo zabo ikindi ngo barebeho mu iyo nama barebye ikimwe mu bikoresho bafite baravuga ngo mu gihe Bujumbura yacu yafatwa ko abasirikare bose bashiriye ku rugamba
twakoresha igihe gikoresho cyangwa se niki cyadukavaringa, niko gufata za ngabo ziri ku rugamba bya bifaru, ngo ntabwo igifaru gishobora kurasa mu mujyi wa Uvira ngo urugamba rutarasatira Bujumbura, ngo ntibibaho, kuko ngo birabafasha ngo kavaringa umujyi wabo wa Bujumbura kugira ngo M23 itagera gute itawufata. Indi myanzuro mu nama Neva yavuze ko umuntu uri buze kumurindira igihugu nikinjirwemo ngo ari buze kubambika imidari, ngo kandi kari buze kubaha amafaranga menshi afatika. Munyemere mvaho ngaho. Tukira aho ngaho rero, andi makuru arambwira ko General Masunzu, ubwo nimbere ko twinjira mu rugamba indani, General Masunzu yamaze kugera Ubujumbura kuza kureba impamvu yahamagawe ngo azi Bujumbura, ngo abasirikare bamubwiye ba FARDC baramubwira ati ko tubonye abasirikare bose bamaze ku rugamba bari gusubira inyuma, ati kandi n'abandi basirikare bacitse intege ubona urugamba kurwana babiretse, ngo abandi tukaba turi kubaburira irengero, turabigenza gute? Yaramaze kwakira message yuko ingabo z'u Burundi nyinshi ziri kuva ku rugamba zitahira. Umugabo nta kindi akoze rero, avuye Kisangani gitaraganya, afata indege imwurukirizwa Kisangani, azana n'abandi basirikare bya 150 babacancuro. Imaze kumwurutsa Kisangani, imaze kumwurutsa hari ya Bujumbura, niko kujya kubaza nyine mugenzi we Prime Ngabo ati kwingabo mwazimaze, kwingabo muri kuzikuna imbere ku nkoro rugamba, niko no mugabo rero kumusobanurira ibi byose, aramubwira ati nyine urumva umusirikare asobanurira umusirikare mugenzi we, akamubwira ko ni kibazo bari ku ni nka reprise strategique, ni uburyo bagiye kujya gutera bushasha, bari kwiga ku buryo imirwano ihagaze, kuko ariko bari bamaze iminsi bamonita cyangwa se ku munsi w'ejo baramonitarinze ibyombo bya M23 barabihakinze. We yahise yumva kuko byasa kose n'ubundi ari byo barimo nyine. Ubu kano kanya umugabo bita General Masunzu yamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ikindi nabwo yijyane technique ziwe, ndetse ngagiye guheza abasirikare bari ku murongo rugamba ba FARDC ndetse na FDLB kugira ngo babashe kubona uburyo bwiza bwa nyabwo bwo kurasa umutwe nyeshyamba wa M23 mu bice byose rereyemo mpaka wosuje inyuma Bukavu ndetse na na Goma muri rusange. Rero anga akaba ari amakuru akomeje kugenda tugeraho mu buryo mwe cyangwa ubundi. Twihuse cyane rero uyu mugabo General Masunzu ngo akaba akomeje guhahamura umutwe nyeshyamba wa M23 kubw'imitegurire y'urugamba ngari gutegura ntibagarure pe, ngo urugamba rwari kurutegura ngo ntabwo bari kurutsindwa n'akana gato. Twihuse tukava kuri General Masunzu rero mu by'ukuri akomeje kuricira gacika, ndetse no n'Ikisangani wavuyeyo aharemesheje inama karabutaka, inama karundura, ariko aho bavuga ko Ikisangani FARDC ndetse na Wazalendo zirimo kurwana, ndetse n'ingabo z'u Burundi zagezeyo ngo zirimo kurwana bikomeye cyane, ngo basubiranyemo bararasana ngo ku buryo abagera hafi kuri 18 ngo baba bamaze kuba bahasiga ubuzima hariya Ikisangani. Ariko ngo hakaba bamaze kubayo inama ikomeye cyane, inama ndayishimiye ya yego inama iri Kisangani, inama karabutaka. Amakuru avuga ko inama rero ngo iri gutozwa ndetse ikaba iyobowe, yamaze gufata umwanzuro ko ngo bagiye guhamagaza ndetse no guhagurutsa Sukhoi ndetse na drone ziza muri access zigiye zitandukanye. Inama iri Kisangani ikaba yamaze kwemeza iraswa rya M23 Uvira ndetse nanga muri teritwari ya Walikale. Andi makuru rero twihuse cyane, nagushaka kuza kugiye gutinda kuri inama y'Ikisangani kuko ni inama itegura urugamba, ahubwo umugabo bitaje Fokamayike ndetse na General Kasita ndetse na General Masunzu, abagabo ngo bakabaje gutangira urugamba uko ari batatu. General Masunzu, Fokamayike ndetse na General Kasita ngo bakabaje guturuka mu bice bitatu byo bitandukanye, ngo bose akaribo bagiye gukomandinga urugamba. General Masunzu rero akaba atangira urugamba gukomandinga urugamba rw'ahangaho za Uvira, naho Fokamayike akabaje gukomandinga urugamba rwo mu nkengero, naho General Kasita akabaje gukomandinga urugamba rw'Iminemenge ndetse mu buryo mwe cyangwa ubundi. Aya ni amakuru rero akomeye cyane mugomba kumenya, kubera ko ubu tuvugana muri mugoroba amakuru aratubwira ko urugamba cyangwa se isasu ryamaze kuba ritangira, ariko umugabo bita General Masunzu ubu yashorwa na mugenzi we Makenga, kandi banamaze no gupinga ngo agiye kureba umuntu ushobora kuba yagerageza kuba yakura mu muri rusange. Aya makuru rero yo gupinga
kandi ko gupinga buriya si sawa, kandi ko gupinga buriya si sawa kabisa. Iyo hajemo gupingana ibintu byamaze kuba byangirika. Gusa mumenye ko General Masunzu, General Kasita ndetse na General Foka Mike, aba bose ngo nibo bagiye kwataka urugamba rufata Bukavu ndetse ngo n'umujyi wa Goma. Ayo niyo makuru dufite, ngo kandi bagiye guhana ramfort. Ngo umwe nazajya agira ikibazo, azajya ahita yoherereza mugenzi we. Ndagira ngo amuze kumva neza cyane. Ngo umwe nazajya agira ikibazo, azajya ahita yoherereza mugenzi we, bafatanye gukora ramfort. Bafatanye gukora ramfort kabisa. Niyo gahunda, niyo makuru ahari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo makuru ari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gushike turibuze kuba dukora no kugumya kubikurikirana kugira ngo tubashe kuba twamenya ese urugamba ruraza kuba ruhagaze rute mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twihuse cyane rero munyemerere dufate ahangaha muri Uvira mbere ko twerekeza Inyangezi. Dufate Uvira rero aho urugamba rukomeje kubera. Urugamba rukomeje kuba ruranga muri cyo bya za Katogota. Urugamba rukomeje kuba ruranga za Nyangezi. Nyangezi ho tuhatinde cyane niho urugamba ruri. Abacancuro bamaze kuba basimbukira ahangaha Inyangezi. Urugamba rwamaze kuba magasa. Ahangaha ngo isasu ririmo riravuza ubuhuha ku mpande zose. Inyangezi ngo urusasu rwakomeje kuba ruvuza ubuhuha, aho rero ngo abacancuro batangije urugamba ndetse n'intambara ikomeye cyane ngo itari buze kuba isubira inyuma, ngo mpaka bakuyemo Nyangezi yose muri rusange. Amakuru akatubwira ko rero umutwe w'inyeshyamba w'Imventura nawo wavuze ko mu by'ukuri utari agafuka imvugo rimwe, muri buze kurwana kinyamwuga ngo ndetse byo kwirwanaho muri rusange. Ngaye nguko rero iyi ngibyo biri kubera Nyangezi, Rurambo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ngaye nguko andi makuru akavuga ko abacancuro bamaze kuba kwiyongeraho ku bari bahari, bamaze kwiyongeraho abandi 150 still n'ubundi baturutse muri Colombia baje muri uru rugamba. Ariko akenshi abenshi bakavuga abacancuro baba bihinduranyije, ngo hakaba no kugaruka abandi bari bagiye. Umva ukuntu bihagaze. Ngaye nguko nuko impande zose rero zikomeje mu by'ukuri kugenda zigaruka ku rugamba mu buryo umwe cyangwa ubundi. Ngaye nguko rero hanyuma ibiri kubera Ikavumu rero naho. Ikavumu ubu tuvugana ikibuga kinini ntago kirafatwa. M23 amaze kubigikavaringa, aho naho abazarendo bagerageje kurasa M23 amasaha mu gitondo, ariko byanze byamaze kuba biba imfabusa muri rusange. Hanyuma twese twajya muri teritwari ya Walikare. Urugamba rwaho naho rwahagaze ku cyumweru, ntago bigeze barwana, ndetse niyo ngiyo zapinga nta rugamba rwegeze rubayo uyu munsi. Ngaye nguko rero aya ni amakuru yakomeje kugenda acicikana mu bice bimwe bigiye bitandukanye. Ntago turamenya indi myanzuro iri kuva Ikatari, ntago turamenya indi myanzuro mishaje ituruka muri Ikatari, ariko nituyibona mu by'ukuri turaza kugenda tuyageza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uganda rero mu gihe abageze kuri 4 b'Abanyarwanda bataye muri yombi bashinjwa ng'ubwicanyi buri gukorerwa hariya. Abanje tuza kugenda tubirera hamwe mu rusange. Abasirikare 3 ba FARDC biciwe mu kurasana mu kibuga cy'indege cya Kisangani. Bimwe nababwiraga ngo basubiranyemo Ikisangani. Umusirikare wo mu mutwe wa udasanzwe yashe kuri bagenzi be bari ku kazi kuri wa gatandatu ushize ku munsi w'ejo ku itariki 12 mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangkok. Ibi byabaye mu gitondo. Ofisiye uvuganye na Actuality.co yatangaje ko abasirikare 3 biciweho, aho naho umwe yarakomeretse bikabije. Uwakoze icyaha nawe yiyahuye nyuma yo kurasa bagenzi be 3 bari ku kazi. Umusirikare yerekanye ibimenyetso bigaragara by'ubutwari mu rwego rwo kwirinda. Kamanda we yafashe ingamba zo kumuta muri yombi. Uyu musirikare wataye muri yombi bitamushimishije, yabeshye ko akeneye kujya ku musarani, hanyuma yarashe umuyobozi wa poste amwegereye apfiraho. Yarashe kandi mugenzi we wari hafi nawe apfiraho. Nkuko uyu official bivuga, uwo musirikare kandi yarashe umuyobozi wa platoon. Uyu yakomeretse bikabije kandi ari mu bitaro bya gisirikare. Nubwo rero ibi byabaye, ibikorwa byakomeje bisanzwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangkok Ikisangani. Ngabo ko rero nuko urugamba uyu munsi
rigwiriye bakomeje kugenda basubiranamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego nganguko rero, ubwo rero dushatse sijya abantu twanasoreza ahangaha, dushatse twasoza ntari makuru adasanzwe ntari makuru adasanzwe kadusoreza ahangaha. ari nako rero mbabwire ngo mwakoze cyane, ndabashimiye. hanyuma amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.